Om Swastiastu. Inggih pitaking nawagang titiang majang ring semeton pencinta seni magagitan lugrayang seni mangkin titiang makdayang geguritan ilubdake. Iki nganggen pupuh Durmolawe. Nggih kirang langkung nyane titiang nunas pengampura dur maning sane mangkin jagi kawitin titiang. Risampune panomaya putra emas sampun banget ngelangkungen langkung ring dasawarsa taler nentan wentan cihna Dewi Sinta uyang paling rare semamarga ngruruh sangepi naka rabi rawuh maring delanging wana madurgama waduk kesungkan ngalilet raris ambas putra tangis neng bekang wana manunun satone sami kagiat prapta sareng sami manulungin duk punika rawuh macan kabinawa galak sarwi ngerasen hati
ngejar putrane runtuh nung kayak waduh singit katibenen nanging tan silang mabalik wadune pring-pring yan macan maplengekemangan tenang nenten purun manampake dur gelis matilangar menahanang basang layah sang sinto suk semua wiyakti ngaturang sembah maring ida sang hyang widi Om Santi 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 Om